ano usundu isa kwithiwa we mulumu na ende etha wina ikulio kana undu wa kuthuthia andu ala mekwenda ulika nthini wa mutwano kana menthini wa mutwano wa kulumelilia mitwano yo na uthi nthini wa Facebook nukithia kilungu ki live nikenda ukavikie na ucomment wa kwa comment kana kwa namba ya utumani mukuvi ilani ile 395 nina wikwatyo mutwano waku nitukuvikia na kuululumilia muthanani wa munthini thani ukwenda kulika nthini wa mutwano nukuvikia na kunewa musingi ula wailite ukethia mutwano ni wethi wa wi mulumu bite Veronicah SYOMBUA ni gwitika na ende mbitikileni kwete mweni witu muthanani wa omunthi Bishop tika libu nthini wa kilungu cha muka. Thank you Vero. Ndiaza ku mutongo ino muna atongozia idina tuna atongozia mwa mukanesa na ito twa mukanesa ni utani wa kwa musiaisia wa kilungu ki kuthocha ndae yani sionthe ni kana tunena ni vamwe last time na kuinye vayi mundu ithia wa expert wa mitwano kila kibono o mateima ngai either kuisile experience ya mutwano kana kisomo kana huyu wangai nundu it's very interesting institution isionde ila inge inenga mundu certificate ya qualify marriage no yo institution yiyoka mutwano bala unenga certificate wambie you are certified to start institution ila inge mamina na naku niyo mo certify ya yuko ndu kila mundu alika mutwano ni emwenipo na wina cheti chaka nawe qualified kutwanga lisu yuko ndu na ondo mwelekezi wa itwe ya Asia twenda unena ni seulua misingi ya mutwano adizika naitwa ambia kana itukuisambia atende teudi basi kwa ala matambisi nito LAZURUS wa MUSYOKA ni mutabani obo musyo no ni ma inithasia ingunabia sala and I think nasia ni mutwanu ni na kibeti you think kana we mutwanu no nasia ni mutwanu ni na kibeti na siana itatu na mwenu tutetheti kwa kusiawa numite Kitui County Mwingi West vandu veta wa Mwanzenge not Mwandenge Mwanzenge pero ndukaye kuwete kibuthia chuche nyumwenda kila vandu okwikio any whatever no Mwanzenge nse Mwanzenge nzeluni na ninda muthocha you na itukwenda makulio maingi ba na tafadhali na wikulia makulio no yethukisya wambia tusisie kindu kita wa misingi yo mutwano ya mutwano kindu chambe ndwisa kuenjoy usio wa mutwano no dhamana wawo utambitwo manai uo mutwano ni chau na umanite na chau na wambililio wawo niba na nienda tusome ndeto ya ngai na yu nenda ikio metho rembo nisome musoa wiba na ndienda makuli ngwigwa nai ndikana te ukulwa ibuku ni ya mwambililio kilungu cha keli kwambia musoa 21 kupika 25 na yoba ngai akomethia mundu to munene na akoma na keumia wa uma wake na akwatanya na mabandu bawo na waula Yehova ngai waumisie munduni ombia mundu muka na mutwaya umundu na mundu asia uyu ni vindi ya mavindi makwa na nama ya mwi wakwa aketwa mundu muka ni kwithwa ni waumigwe thini wa mundu mume kondu wau ausini musoa mengolina ina kondu wau mundu mume akatia ithe na nyinya na akalumanya na muka wake
nao makethi wa mwiyumwe na meli maya thei mundu mume na muka na mayasonoka. Hata we mwenye nisoma musosu nina gwenda nikana tuambie chelelo na kuno nene Veronica ambia kwenda ukulia makulio wanandana ambaye lesia yu kiswanio kana thisi ya mutwano muthenya longi tunasie twethia ndeye india ya mundu ngai mwene uini wake no manini wake no seoni wake ni wewe umanie na chao na waso ya, na india ya mutwano kana kutwana kana kuambililia musi nundu kuambililia musi kana kutwana ni kuendesha procreation ni kuendesha kumba yani ni assignment imwe ila nene ngai wanengane akanenga mundu akamwea nomba na bichaba ende ya umbumbi yandu ndi nombie ende ya na umyususia ningwenda inandu kwa iya india ni angai ti ya mundu na niyo twasoma maandiko masiati na ngai we mwene asia ti usio mundu kwikala eweka nuko mumbia mutethesia na ila ngai waneni Biblia yatu ya akomethia mundu kwitwa mundu ni mundu wa mbe uni Adamu akikamba kimwita Adamu aknenga Adamu to na akoma mumia wau na nikanomane how serious business ya marriage is to God. Kila mundu ume side yake ya left ethi wa ena less na waumwe ethi akuangeleka ni ongaliko ya right ethi amba ni 14 ya left ni 13 ethi ni 18 ya left ni 17 ni kanangai ekie mark ya kana kipeti ni very critical na kipeti chumete muumene kila mundu ume ona na kila mundu ume okona ona alama tia twanu alama azia maimwe makatu au mbau niwe tene ndiye ndazia ta mundu umwe ne yasia na isia ume amwamba usio itazia the ukiwe supu whether amandi na ni waiwe so you sweet one yai undu ngai we serious ku make sure kana ena interest nene ya mutwano na ila umisio wau asio kenge apinga vala umisio wau nanama na osola wau aumbi ya nama na akua atwa ya mundu ume nila wa mutwa ya Adamu asisiu Adamu asisi asia dhini pindi the mapindi makwa na diumi weto nicho kitumiona issue ya mapenzi kana wendo yani mundu lai mapenzi muno a record in Biblia abitu kanja ni Solomoni na mundu la waandikite ulo mapenzi muno ni Solomoni na Solomoni aisie anena na mwika imea ndukamuche wendo waku evinda tha wethi na asia kitumi cha ukanyo usuvie kwa mucha wendo ni kwithi aisi wendo withi ya okay ya kisungu ya asia love is as strong as death wona wa mucha mapenzi ndo makomia wa mamucha bala mekomete mako ikwatila payundu to no matunga ndauli na yo wona mundu akwatwa imapenzi kwithi ita krisi kwithi ita wambi othucha mutwe ukethi akeli tuketa buo kia kali tukakano munini amba usoma kai komiti mutota kithuku kesimbi ukethi akana kukaita bicha yani ukethi anda kwithukisia na yu Solomoni akombea wendo na kiku munyanya kana musei waku kana mwana kana muhimi kana mukau akwatwa ni kiku it doesn't matter undu ukuya kimulecha yani na yu Solomoni isi na wendo bwanu wakwata ndule kasia na yu ni kana tuikanangike no mupaka yuta namba kupanga uitwana nundu miaka yaku nivikie kanundu anyanya uni matwanie no mupaka wambe kuelewa hii cho kindu kiki itawa mutwano ni chau na chaki itwa yulu wa chau
na kusudi ila nene ya mutwano ni miao nundu waminana no mana sindu isu pe mundu ukona airash kutwana kana kutwao nicho kitumiona yukwina confusion nyingi withai be andu maswani atochonya ureinvent purpose ya mutwano you can't ndisa ati wewe yakuna kila mundu ethe wa kitumi chake no paye mundu ethe wa kitumi chake chotwana kithe wa kitumi changai na nienda unenga ni itumina sia mutwano kitumi kimwe kinene cha mutwano itunangusie last time twasia hii kithe wa kumina upweke uchawango na wasoma mwambililio kilungu cha keli na musoe 18 wasiau na Yehova ngai asia ti usio mundu kuikala eweka indi ningumumbe ya mutethesia na etha kutwana kwaku kana kutwawa kwaku kuyusovu kuyumina uchawango onaika vo uchawango wa mbesa na wa mali kuyuchawango uchawango uthitha thayu wa mundu akalika from inside ukethi okono mundu atembetu usisio kwithi abamwa banileketie kabisa ni uchawango na ngai akunikilie na awona na asia kila kitonya kusovu tia nyanya kila kitu nyomino uchawango uchawango ndo minawa ni friends yako uchawango minawa ni partner in life ethi mundu ume amina wa uchawango ni muka na ethi ni mundu muka amina wa uchawango ni mume woba nini kwithia maisha tipala mabikie na ndo kwithia kila mundu yasia ena kitumi chake cha mutwano angemeasia maisha makuye muno kila mundu ebambe mundu aya maisha mundu aya maisha ogeaza ina mbesa bingino nisubye ibetita tuno nisubye tweli no nitha na kibetia nditha na mukamupango kando yo ikulya kwa kudi etha kitumi cha ngai na kitumi cha mutwano ni kumina uchawango kwa kila umwe yo mundu ula wina ibetile kana mundu ula wina kibeti na kumupango kando imanisha mundu sumu kande umina uchawango kana eminwa uchawake wango uiminwa times 2 kana ni chao kiende ni simwi mwiyo we mabata maguo na ndwa ile usumbe kwa nimwe waku niwe waile kusumbika na wona wale cha mwiyo kusumbika nundu mundu ni chumbe kithi awana sehemu itatu vemwi veveva na vethayo na nekaniwete kwa kisungu there is body spirit and the soul na yu sindu ithi itatu Biblia tu andivise ite tukinae tutongowe ni beba na teike anisema wendi mamwe yu kila kitu mundu abikapo ni kupata beba mwana wa mutongoesya watongoiwe ni mwi watongosya Biblia azia na mama wendi mamwe ni moha na ni moneku ni ungei ni ulalai ni nzuko ni ubuku mwi watongosya ndule yako kwa umesi yuko kwithiwa kitumi cha mundu ethiwe na kibeti na mubango wa kando ni kwitha ucha wa ngondo athela akwete umanzo ndawa yo cha wango na makosa mapitio tima ulotwa ite tima mume na tima muka mapitio ni make kila mundu Biblia ya siai Paulo ayandika isie mundu ona wiva ndakalike mutwanoni ekasite amba uswania muno utanalika
nundu waminana na ulika ni waile kalabo ko waile ambai kama sabu nesa ukekulia makulio hii no ni kale na mundu maisha mako aonde ala membe wako nundu ethia watu ya mundu umbe kana wanake nubika abandu uketika ukathela ethia watu ya mwitu kwithi finger 8 mukile ze mutambangiti isia kwisa ethia yale kalie drum kolomana ayikala drum either aendete na okite we 20 meters ndumana ni umwete lona tawukite kaina akaende tu so ethia sura ethia figure ni watu eidela ethi sura mundu ni ukoma na kala kamundudu kako thone masitwa maingi ni wakakwitwa Nairobi fly lakini isitwa thako ti Nairobi keta wa Nairobi fly ni Nairobi ni Nairobi fly lakini keta wa Nairobi fly ikaso koma nako kakuma ya suro suke kala chapati so ethio na twaite sura uyanangika ethio mwitu na twaite mbesa ikutsesa museusu aku abutwa na akabenwa kila kindu ethio na twaitwe ningali nikutsesa ngali isu ya kwama kanoke da bayone kambesa imiki ya mauta iso no mupakota na twawa nota na twana wambe kuelewa wenga ya chambililia nundu we mwambililia na tuiso karabati yanga project yake nundu project yake yu kuangelekani tuwe host umbiye tiuko nene misingi ya Mitwaano na nundu program ni hakuna nuwe host I hate to toe the line nundu nuwe we see audience yaku ni chao kila makuli sema kwendomana you saw na inibidi ningeke research nongele sindu ila nisi nundu audience yaku ni etia na yu tuyaliula na kuondu uona tuosa Mitwaano kielelo ni changa iwan ngai umise mundu ume wa uweba umwenda myamba wile one da umile na Biblia asena ulawa wa wiki ya nama na akuwa na Mitwaya amunenga mundu muka na Adamu nake muka asisia ndazia maketa wa andu aka aise o aketa wa mundu muka na ndazia nundu ni mabindi makwa aise nundu ni vindi dha mabindi makwa yu bope ko kabe ambotu ya hii kuyana na wala ni wa ngai kitumini cha ngai is one husband one wife ine siyuma pia mekitu utelgu akudwa the ratio is 1 to 8 witha mama madhuki te mekiti mabia kuicha na you wanna to undesign marriage undu tekwenda pe bandu tekabika wethe teikelia wethe anuenda kuenjoy na nuendo ikalo kitumini changa hii one man one husband one wife na katambe kitumi chakele ngai yaisie enda unenga mundu mutethesia umwaile mutethesia umwaile na yuma ndo asuma ingi ukuona kosi yamo ni kukosekana mutethesia waile na payi mundu ulaumu nundu niwe waisi imwe unyuwe niwe waisi yeye niwe wetikilie mundu umiosu niwe wetikilie mundu mukoso onethia ni mundu okio kwibasya kwa ile jamaa mwana wa yayu ai mwana usu ni ona mutembete nake mwisa waina right yaku ya kwikata ya unakuwa ambe uchungu sai niwo twana witwari wa kitumini chaku witwani ya kitumini chaku kana witwai wa kitumini cha anyana you pau bethe wabe mwisho na ndo ingi vero namba nene ya ndo mathele yabu uitwana kana uitwawa kitumini chachao kitumini chando eka chaku na eka changai chakatatu kitumi chakatatu cha tubingo ya bandu ke kalemana akolindo ambe
kilungu cha mwanza musoa wa mbena wa keli kitumi cha katatu cha ngai kumbi ya mundu ume muka kana kumbi ya mundu mukunenga mundu muka muume ni ku avoid fornication ni ku control na kusuia mundu kumusubiana na ulalai akolindo ambe yakolia kwa kwendo mimanza zimba hivyo akolindo ambe kichacha ndio naziambi misi akolindo ambe kilungu cha mwanza muso ambe na wakeli in fact jibona avuga okay ende yu nitusise maondo ala mona nandikiye ni usio mundu ndakakiite mundu muka ende mundu wa molalai kila mundu indi nundu wa molalai kila mundu ni ethiwe na kiveti chake mwene na kila mundu muka nake ni ethiwe na muume wake mwene. Underline kila mundu muka ethiwe na muume wake mwene. Na kila mundu ume ethiwe na muka wake mwene. Ti kila mundu ume ethiwe na akamake ene. Na kila mundu muka ethiwe na ume make ene. Ni wani yeah. Jukielelo kila kingi nundu ngaini wesi mwiu wa mundu ndu umbitwe bebe msindu mwiu ndaisha na yunundu wau nundu uwendi wipo na ngaini wa wiki yebo na wendiu wendi wa tendo la ndoa kano wendi wa mwi wendi wo lalai no we saw resort to procreation kana kusiana nundu muisiana muta ukomania kani to melango njesio na it sounds a bit rough mume na muka no mubaka meanisi mabata mo mamwi okay katu yeah that's better ubata wamwi kuyanisi bata wamwi you wae makwithwa na mundu waku okeaniasia na tomu na njeri no la wa wasili tena kwithi wabwana la suali ola mutumia weta walanga wasite akivuti yake wana ola wa mukatene okay they are no fast come fast serve you nundu ngaini wasia isiasia ni kana nundu wolalai kusubia ulalai kila mundu muume na kila mundu muka ya kisungu ya asia for the avoidance of fornication let every man and every man have his own wife and every woman have her own husband so yaite mundu ume tiki bisi na ti mundu muka aniti mwetu mundu ume mundu mukomau na mundu muka mundu mukomau ko in other words oti we waziana sia school oti we waziana sia college biashara iti biashara ya ndumeba niti ini biashara ya mundu wa make up mind yake na akoma na abika ni yoto waju ni kana tu ukitane na kiu tukikilie bina mundu na kenga inu lea nite na uo na katika mia imwe ngai inenga ne wala ni ondo andu maile ikala aituma mosa mia tabiana maisila na itu tabia tuikalala niki nundu yuisi balose ubitie baloto nya ku avoid chao ulalai ni kwithwa wina mutumia waku na kwa kwitha nina kibeti chako na ila mwako na biashara isu sienyu mweani sia mabata menyu mumutai ya ngai mundu ume na mundu muka meani gwe na andu angi kando na mundu ume na mundu muka mumubiti sia ngai and it is as simple as that kitumi chakana kila cha tumie ngai I institute mutwano ni kusiana ni kitumi cha siana mwambililio kilungu cha mbe muswame ngweli na dhanda tu anona odhe inuiki kamba kukisoma cha Biblia naona kina mahitaji mwambililio kilungu cha mbe muswame ngweli na dhanda tu kubika miongweli na nana na muswa miongweli na ngai asia ni tumbe mundu na muvwano witu
na kitute kitu na methiwe na usumbiko yulu wa makoyo ma ukangani na yulu wa nyunyisia yayane na yulu wa indo na yulu wa nthi yonthe na yulu wa kila kasamu katambuka kala katambuka yulu wa nthi musome ngweli na monza na ngai atwikithia mundu na muvuano wake na muvuano wa ngai amatwikithia mume na muka amatwikithia na ngai amathima na amea ongelekai mwingive mususie nthi na muimikilia vinya na ithiwai na usumbiko yulu wa makoyo maukanga na yulu wa nyonyisia yaya na yulu wa kila kindu kithayo kienda yulu wa nthi. Tubike na tuende. Tuambe vikomu lakini Peter Mulende kwa nanga. Peter Mule kana no chokosi. Anyway. Yuni wakwa ataitumisiana. Ina. Ni kumino cha wango. Bukwata mutethesia. Na kusia kususia nthi. Kukita kusuia ulalai na kitumi cha kana kusiana. Ethia mutwano waku ndusabu itumisu sina pe bandu bena kasoro pe bandu bena kasoro na ti lazima withie nundu ai wisipe pepe andu wethe amabua makwata ula makwata otemunda witha ethi mundu ume we enda mukamu yani si mapata make ni kane we muyanie na wende umind kana nukuyani si mapata mamuka na yu kitumini ki mundu ambi obanga hii moita nato ye the wrong person inato ye wrong number aye na nundu mwe mundu na mundu beki ndu tandi just akamanage pe undu twikala tuka andi just na tika control sindu sionthe ila tikwete kuhandle maishani yukondu kitumi kicha usiana ni wona mundu alanga iwe isina amya ya mundu masiane na mayongeleka maususia nthi na bayi usiana na kuongeleka na kususia nthi mutatwanite chakuno mutatwanite with their more subject kana kau to unnecessary pains in life. Nuto nyobanga nye choice yakwa. Oibanga nye ndiye ndo twawa niendo manzo mundu anenge mwana angoya mwana wakwa. Lakini ndwe pandu pa ku society yaku ukaya mwana usiweka. Na mwana usu akakomana na issues maishani. Amo media wanaita unene. Akauma wabaya skulu akatabwa nai no kethe akatreat wata lesser human be statement imwe si ku language yako ya Tanzania matumia kana kalaka si etwenza wa mutwano kakwitwa mwanaramu ke wo muno na nduchusiwe si awaba yuwe no wikale maisha mapya lokwenda lakini no subject siana siaku kana itu mwana wakuwa mwana ke kana mwitu akesila aibo nene akauma wa akanene awanai kindu tena binya wacho yuko kile binda they wana price to pay na siana sioka ni tuma mutwano wethi wana moyo muno na kindu kingi ngwenda kila mundu amanyenikana mwatwana ona bate siana mutanamba kwata siana usuni mutwano yu ni kule in fact yongwenda kule musiaisi utumite ndini wa namba 3 kende mwe 5 kule Verokethia Bishop muno. My question is marriage ni lazima my question is in marriage ni lazima mutwano andumethe wena siana musongeju kila wenda weta no mubaka andumethe wena siana andu maile ithiwa na siana lakini maile ithiwa na siana andu imatonyo twana na makethwa na challenge ibatonyo kuthia bena medical condition kana medical problem na isi lusi ithiwa
mundu nutonyosia ethi mundu ume eo na maitanji ukethia ndaitapia iwase iwe na beo itumi nyingi muno ile ikosi ya sindu imwe kwikika na nyingi ukasisya siethe wa human error muthenya umwe naendie park ya mundu private kuona nyamu aithitie na nainethi ya minambo ya sietwe iwete minambo ile na nakulia metazoologist ula watendea nyamu isu ambia kila chekikie maendie mosa minambo ila manewe munambo mume na muka isianiwe na inbreeding niyo yakosie minambo isi asiawa iwete na niwisi katika society inbreeding ile aningi muno secretly kisailenza tu kisailenza hey my friend uketha ya kasi ni ndasi igena kasi kisailenza na no masil kaindo kuketha be mundu kamana uyethe ya mutumia eserise mwetu yake na nundu osubia haibu maiseli lupo na wethe andu mana bakelo moka akwa iyo mukamanya wote kila chande iyo kamanya ba imwabokie no thuma na isindu sikika katika society so nutonya kuona ukona mundu uketha tiuno mwitu ena problem ya kuitaba ukati ukethia be condition of be sindu ila cause na nyingi onagimo twasia maumbile you wisuta inbreeding ti maumbile okay ni product ya union ya ala makomanisie mwasia we related by blood na wasoma ndetoni yangai ile anita chupyo onakuno ni sini kuliwa mbona yakobo atwaye makasi ni make wisi andu amwe menda kwitete ya Biblia ni kumako ya mwambililio na mailio sisi where we are standing besi ndu imwe siekawa na bumbe iteke ko yuyu nundu wepinda na nundu wandu kuongeleka you kondu kus kitumi twasi ati itumi tina so the sina ni very critical na ethi wapa yiku siasiana then be anjende mweangai titaende esi niwisi anjende ile ingi sibwitina ile sibwitina sionde ni benefit yetu ila benefit yangai ni anjenda 4 yani kwa kithio mukingi ulo kuenjoy kwitho atelo nilitingai ni mundu ula akwata mutethesie tingai ni mundu ula wasui wolalai tingai ni mundu kwa auto itumisi ina ngai chake osa kimwe na atune ngai tatu 75% utanu na muyo wa mutwano with our ene then in procreation ngai nake I take pride in that haya asante siwa songeka pia nguvu polia kama bibi na bwana awapatani ni vizuri kudivorce we tafadhali ndo hiyo kabla mwitambua na ile na mwingi wemeye by the way bishop kuya andu momisi mutwano ni wakumisya ngaino liki duno menete muleano na baba mundu uteigwana na mundu wake utokwata wina bado ulocha wango utena mutethesia labda dhani mundu ume na ukupuwa ni muka ndio utimiziwa mahitaji make ndinaze mundu ume kupuwa mundu muka mundu ume na ukupuwa ni mundu muka makimana ni makimawana hizo ya maisa unena ndio society ndio ukoniola withi ya mubithe muno ni mundu ume ibo waikebeti eza umilia abinya so you that ape mundu withini wa mutwano wa muthembosu ni waile kwikala mutwano ni usuye kana ile kuma kwana na utumani usumu cia isi kutumite juwe wanze bya wandu abandu bena bumbe woba ithi na tondu makulio mama ukito bayo ba tuteria tukamasungi ondu baile ikulio thambe mwaekie ukwatiania indi na nicho uchekikie ni kana withe mutakwatiania nundu ethi ikibeti na mume mateigwana pevinda megwana
So tamutumia ichaweka waekie kwika kibeti chambia ukuvuthia kana ta kibeti nichauneka muse waku waekieka balika kau nundu no mupaka bepala thino suambile na mundu mwambie ethi batonye kama njaribu program ino ibangiswo tukwandu muma weyani nundu mena batayo kwa undu forward yokola kwa nene one inifaa kwanza oketha nili kaba yusainya sio tuko siana sia homa no tunene lakini yo nundu siana no iwocho okatuni iwocho ba embiti tunene tuitila you kipeti na mutumia nikana medwe mate kuigwana pekila chaetie kithoko pekila chasie kithoko na kao mwingi wa husband na wife kwa uma bedroom na waambia bedroom waambia manifest ku sitting na katika communication ethwas bedroom be madina kuyo common ethia kuikau ethia be na deficit ethia be balance naku kala kasomba malika au bedroom ama meli ethia ku in deficit ethia kibeti ethia mundu umi wote bikabalo ile opika kibeti champion develop kibudia na ethia mundu ume nake iwope weka kite suani for long nake ambia kwa abscot responsibilities nuto nyaona mutumia ile autia kibeti pocket money nundu ndana akwata pocket money kwa ya inside na hivi ndia aya nacho kibeti nacho kikwazi katambe nake muse nake abika umite weyane nake ile kibeti kio WhatsApp kikwete okuchat ndaliu awokulwe nutpe umpe umotie kana yewe wese kana liuwa na yewe wese kiche ni balaketha na ndende zundu ngazi kwata atabania kwate na ukona friction shambiu na wesa uchimba ukwithia sumete naku aya kila kingi kila ngwenda kwa avoid muno nundu is a very very long chapter ni chapter kimwe kitawa cha understand mundu longi mutanambo vika level ya utwana na kanone kana kila ngwenda na kuimwanzembe thanja muno anundu no mwanzembe thia katunguse kila ngwenda nundu pepe makulio twaile kusungia thank you no mwangala ata anabaina thina jui katika maumbile undu mundu umbitwe ni ngai pe kindu kita wa temperament ndi sinde tolando nyotumia kikamba ya temperament ni chau temperament ni tofauti na character temperament is the way God has created people to vary kila kitu Lazarus edwa Lazarus na Njose edwa Njose na ndo chaliula na Vero edwa Vero na timu hekali na ndo aliula ju ulondo mundu umbitwe wise pesi ndo sia mundu tonyo change na pesi ndo ta change na you temperament you in psychology most of the time when okay the andumethe ana temperament ita sanguine okay the melancholic different forms of temperaments na isupe mundu change ngai yakumbite wilyu na yupe andu mapisa haki wichambeta Mungu na mombi tu angwaweza avina tambombo nangi ona imbumbu kana i sindu sita mwingi ndakiti alama tazizi mazieta andengu ukethia wauwa betumwa twisaithia ni betia na be kamwe kataneza iwa ona kaina anywa kiwu yani with your be andui naturally mombi tu na tiki ndo aliula onake mwene nda chaliula na utanambo twana utana atwana no utana atwawa
While ambo study ukamanya temperament ya partner waku ni yeba. Ni kana wambe kuikulia nitawezana. Wambe ukulia nitawezana ama siwezani. Nundui. Okay, kwa kisungu asiai. Temperament, it's God's method of creation. Some people are born with the natural tendency of leadership or joviality. Others are born with the natural tendency to flow along, to be easygoing. This is the basic structure of emotional makeup. Now, we see character. Character ya mundu iformiwa ni personality plus external influence. Niyoona kila mundu either wa product yake plus andwala we yet around you. Na external influence is into several. No influence we ni andu, no influence we ni kisomo, no influence we ni kanisa, pastor, environment, community, lifestyle. Pesindu ningi muno ila se influence ya. So you combination ya sindu isu sionde niwe form ya character. Lakini temperament umbitwe niyo bangai uilu na sorry aminana no kumba uilu be chapter kimwe cha Biblia kila kinene ayulua all forms of temperaments. Na ibukuni munduland kinene muno ni Solomon. Ibukuni ya Proverbs chapter 30 from verse 11 to 14. Okay, da no tusome ona kaumasa abe ndo mali. Ebe ndo meweta. Aya. Okay, no usome at your own time. You ona ni esilia weke introduction ya temperament. Kanene ya next time. Nigenda tusaidie musia asiaisi ama tumele messages. You nienda kwenda ni kwanga hii. Ondo kiki ndo kimwe katika subject ila in fact I'm starting ningwambia mikutano. Na nienda kuambia meet na young men and the women between 18 mostly and 25. Nundu taku understand temperament siandu. One, wambe understand temperament yakuwe mwene. Wambe imanyai. Am I melancholic? Am I phlegmatic? Am I choleric? Nikana yu wamba kui understand. Usioke umanyei. Yu melancholic. Aitwana. Ailotwa amachi ana temperament yiba. Phlegmatic. Amachia na temperament yiba. Melancholic. Amachia na temperament yiba. Nikanandu kezo tuikai we melancholic temperament no to another melancholic temperament. Muke galau. Muke mwende tuwa mwe but mwe parallel. Kila mundu akinite line yake na mwe husband and wife. Na you in fact in your major problem ya mitwano. Iya temperament niyo major problem ya mitwano. Nondwe woni kamwili tuona ke kalamu hela wanzoka wona mwana ke watsi wewe kisia mbemba watsi anu na yu watu achao watu ashura watu ahumbe watu wa kabila watu wa kisomo lakini wa momu mana we temperament yake ni yiba jumu ka mutwane andu isi mutwanoni andu matwa maitwana ide akwambiye mwatwana muiza ikunia ya sukali wewe ai sukali kunia ya sukali da adela muyambi yo ya kunia ya mundu kunia ya mundu bale kadele yayu imuka manyo mix sukali ya mundu you saw you ando ingiwiti na wa excitement sia newness mo explore one another in newness ya adela you kila mundu akinanzi the waril kwambia sinyendinesi kana bwanu ndiye sikando etekindu kibwanu ndiye sikamu mundu line ta mundu umenue we mundu umenambasiana hai we mundu mukanambasiana you mukwambia asia hiyo kibeti yako ikina kibudia musee wakwa spend too much time na ando angi don't spend quality time na itu kumbe mwili kani temperament kana musee wakwa mutabasi okindu apindeti
kibeti chako to nyokita kikakilia na kukaite kabua kulia wiasia hata na wi mwito aikwigwa bindeti na yu kila kiumwe yu thina nuote umwelewa aya na yu ona na kingi ona wa makwimana we mwene wielewe na uelewe mundu uko approach atwike partner waku in life ni mundu wa muthemba mwau maisha makethwa memo wena magoli yangi Veronica Morning Kula Bishop mundu muka aele uthewa mwekala nyamia miaka yana ata atwawa naindi usuni Alex Gila na kuite moko bani wachu thanda to chale ati mundu muka aele uthewa Amina miaka yana ata atwana na mume wake yusiwa usipe mithemba itatu kanena ya mitwano be customary marriage customary marriage nile ya kienyenji twende ukwinu chwa na mwikalango kuona mutume ukayazia mbuyile na iye kwake ubeti wa mbuyi be customary marriage na ni recognized ni sheria siandhi ya Kenya be civil marriage ilayo ofisini kwa Attorney General kai register Attorney General be itawa African Christian marriage yu mitwano ni tofauti na katika customary ndi specify ite ikasia hii mundu aile kumigwa mali kana aile kuibiwa ndawari mekalanie binda theanata advantage ya ladies na mutwano wa kanisa ni kwitha sindu isu ciamba ciikawa mutana atwana ya customary be andu tonya kuona mekalito na miako 10 angi miako 5 angi makekalona onangi akolwa kana watwanie na kaleo piu ciana ikesothe inya ukesa ithio na ive ciana tisi yako maiya cia atwana in fact be amwe methi ya fake muno fake kabisa undu ndutonyo twika we mundu ume watu akibeti mwasi asiana ati na yu ciana ni cio ikanya na yu ndisino ya kacha yu tumanuo okay condition is ya kiupusi utamanyane cia chao uyiwa yu mwanake nunu utwanie ayiwa ndatheamuka ndatonyothi kwasia kibeti ithe atambite kwasia inyake na yu ciana silazimeka isu kwasia inyake ngera tovia kwani nundu naithwe mzee watu ane yumbanie amine na witha hii na kona na saisu wama na tumeala withi ande kindu watu kwa muthoni iwe mwitu yake utwawa withi ya yani umita tambake kwete mbia wizi mbake kwete mbia withi ya ilume utayo kwetwe okay there mwana wakwa ndeba nduthi ndaete wa ng'ombe 5 mbui 6 angili maneli kimechase ukule yue ukinete nzu wafaiye chao kula nyakwa umite kana kula muka umite na withi ni atuku pio you saw ngila be specific time inenganitwe time frame but ni wailu ethe ni wa muyo twana ukaputi sindu cia kusiekelea nundu vero itwanete andu maiteseka uitwana na bayundu mweka na kwa bahati muthuku either mukwiwa ni mwana kana kibeti kiikwa na yu yani ni mapitio kuyo thea kimba ni kana witikilwa thika yona ni carelessness yulu munofyo dutonyo twikai anonimusie ye pesiana na bayundo no mweka na yu na aya kibeti kitonye kwithia kiki andikio na mesa nzio na ndio ndu weka na yu saisu wendai nundu iwetwa utwike next of kin ati na kwambia atia yue mendo mbe na ila muka ko kwie mendo moza nundu wa faida ni mama asomelisie kethia iwe sife faida wina wo wa ile dia wa mutwike thise kibeti chaku lingali nundu
tenei the andu ikindwa akina musi ona au meangi kwanza is that camera working how meangi kif yani kwidi ya mundu tuipa dei bobe ne tangu nundu wenda tuike mukau based on what kwidi iwa muita pia ndio ku qualify kwidi ya mume kono isema bata kwidi ya muinasiana tikwa na ni mume there we man a real man owns a woman kwa terms na condition ila mwewe nasi wewe ambaye 10-20% ya ndawari unaangusha nikanoide nunena yukuwa mundu ambiasia ndiko londo na tesewe kwa muthonua ina yake kucha kibeti chakwa na mambunga mandithika kibeti mubaka nambe omane mali mai wapunza wa adabu wakitaiki wa adabu nundu ndi nayo aya veroke vya reverend ni mukule kananga ini wombie ngungu songea we ngaini wombia ndonde na point yesu itwamenene na bayeti besi ndu nyingi muno ila ikose ya andu kwithwa mengungu na kango tabi kindu kimwe ama researcher na besi ndu sikawa ipa mitewa very destructive kwangelekanyo umundi pendawa inyai kitwe masibitali ni maserikali sia kusuia alipringnazi madhara masyo ni manene kwi madhara mewiyu bekatalwa kathoa we over the counter keto apitu kamela wani every to manageri yani ukile hospitali wenacho kwa nakana koka I had an safe sex I want the pills na oka mogane ngai wobwa but truth be told nienda alamu kuitumia nenda usome okasache tiko kapitu ukasome ndawe sio leo tumwa how many times inaia eka na wiki eka na month na you here kama ile tukake form 3 mundu e college na kila koma kila mundu umekutembea nake no kumelia na ni isinda wesu interfere na production ya hormones na interfere na reproductive organ nundu ethia no ikanzo period waona kintu cha strong hata yani cause iyungamia production ya hormones with ya muyusu mundu sindethwa na ovulation na yu mundu kuika ni kutumia ndawa isu nindi reproductive organ yake iende na develop so chances are very high it can be completely destroyed na yu mundu suye so mina kisomo ena mbesa sia muitikilie na uya anakapite atwawa aidi andakwata mwana na yambi yotwika asiwe chao engungu ukungu mingi wikwo ni wandu kwimandia either knowingly or ni no mesi kano matesi mingi pio ti wakumbwa na ndivise na bemo wakumbwa nundu anatwasoma Biblia tuelia Biblia onela Sara wai utaina mwana Biblia siangainwa bingite byake so kila mundu ombinga ye productive nve mundu maende ya thayuni aya angi maku industry nemo oitaba I flash out we destroy uterus baka become weak with and hot pregnancy mutheno loke thio chienda mwana with na kuwa na ngie system na yute yambe ya sei mozu mwa ingungu ngambe yo muboya na mtu kunithitie mboya muno boya zito tinita muno. Aya, Verota vya Bishop, thank you for those words of God. There is no free love in marriage. We cannot love without giving and sacrificing. By Sabina Katelembo. Ate aziara? Asiai, mubeano ndo ande Isusi angai. Na bai wendo wa mana dene wa Mutwano.
pate wendo pai kunengane na bai kwiyumia you deception is amau ubongo yu ni woso usuweta wokengani we don't love okay ndwenda na kitumi kinene cha kwenda kana kwenda na wendo ndusia wani sindu ila wanewe sindu sieta we ni wendo katikati wa husband na wife tisi yuni choki tumekuwa na marriage sio fail mundu umenga mundu muka na wethe ya mundu muka tito kumwenda aimu akwambia munenga ange sindu mbesa ailika box nye die bai ya satan idea ni kana tuendeze kindu wendo wa husband and the wife they are free aya ni wasungika kwikusio na kwikuthuku na they are unconditional love ya marriage is unconditional in fact ikari ya both filio angape na ya katatu itawata Jesus ya katatu you waminana na kwenda after loving niyo mwambia au share what you have but either kushare niko kuhusia wendo ni fake chances are mwishowe mukakunika we masaa niwa director Louis itu ya twambe yomini kulyendi tuongele tutatika tutumine saa 3:10 tutelesia mashabiki ya umwe kuletie hello Mtongo TV ngere Reverend ni mukulia kanani akikutoa mundu muka ena siana ni Franco Shambik wa Garissa kutoa mundu muka ena siana today we on andu abuthu yonekana J Riders maketi yotoroka tu mundu kila tu kwa tanga majority victim be price ya kuiba wa mwotwa mundu mukawi na siana wambe kwikulia makulio siana ikakoma na siaima ikandecide uthi kwethe ukeria wi muyania uketha we ready na niwe waya nundu mwiya oi waiti ati kana ke under 18 no ke kale anywhere lakini akoma na yo manyethe na kwenda thi kwethe ukambio muma ni okwasi akana kau kakwasi kethi kwethe ithe uzunde ndo akatethia ninye na yakuma etunze no mubaka we mwene wanda ikusungia makulio kanai akana isiana ithi watu wake betikina siana waheya siakoma na indecide sio isiethe ukala mundu aya chakeli we ready siana isu uteithe wasio kuimenga fatherly love in totality na mabinda maingi kiicho kikika ukamuitwa nai nundu iwe ndiye mundu muka na ikwiye siana umya ni kwendie nenda na kwenda na alama tenge maku na malalu alama ku na kwenda kila chonzo kuite na most of the time kila kikika mundu umeyuona atu mundu mukena siana namba nene yo pe yamo mata change ya but namba nene ebindela wasi akana kake yu wendo wake wothe uitha makwasiana yu natwe mukena sio uithi kula kwikala kana kake na ayambi yo ka treat special na ile ingi treat wa lesser na ongelo kangi kake ai treat you special bakasiana ye yeso bikabandu yewu ai itha mano no musini ko tio dhukutwa mundu mukaina siana lakini nusio wambe utalangalama we kulie kana onekana nu no mutwae na nundu tio sio siambe mwasomithia mwayasi afaulu maishani ai kuna tena siana siake na utiwa bala suide acho athiti ya wiki wichangala so utanamba ikondo ambo talangalama kana ukomisia in case makwathukia asante ekatu kwate ikulio ya mutuma ni maingi musenza
nera TV kia na kusungia ikulu ya kundoka kwengoni ngubikia na kosa maukulu ya su na tukama sungia chuma kiuchukite ekadi some ikulu ya muthia oisungie bishop na ndatike mwana nusu na ndatike swingi mwana nusu uitho chano thinwa chali chako velo mwa mukata wina reverend nye niendete mutumia wa kwavyo indi nye ndanenga ya mugo ona vanini akila sia ako mana mundu muka onginza ayuka kondavya nye ni mumiungo na kila bandu bonde nye na kila bandu bonde nye ni ikata nienda unena na pastor andethe si ndona kuikata ni unisukuma lita. Okay. Lakini mwata isuto kinya anakaulita ima units maingi. Yeah, thank you. Yue vya mema kama itwana na mino twana ende akwata tumangotele twake withia no kwigwa atwaiye mundu ute wa kilasi chake na yambi o manza nzia cia ulunja kibeti na ukifrustrate uwo mundu ume aikoma na mundu mukanza kana mundu muka kana mundu mutumia wa mundu aikoma na mundu mukanza kana mundu muka ikomwe na yuko tabia muume kana muume ayuko tabia muka ethi ayenda omulunja ethi ayendai ethi ayenda umale newe ethi aya avoid blame yai iwa longisie kibeti enda iwe wa umali yathi na chances mabinda mona ndethi yako mete amo ethi ayenda omwikia kitauchuki muumisie necho na ni mapitio kweko nundu Biblia cia kila twapanda no ithite kaketha so atona kikata isino enda nilaito in camera kana ni out of camera reverend dogo nenga namba kuimina bishop aimina ngonenga ne namba yakwa ni kana lamenda tuwasiliane. Aya ya mudia unge kuliasia my wife played me for being away for just 3 months mimi nikamwacha iko makosa. Okay. Miye tatu kibeti chake kiidinza. Okay. Mundu mume aibasa na kwa nienda kumukulie kulio na wamutia wino wakika ulonge we kwata ndaka uplay nenda ukulie reverend akana bogole Biblia twete ngaino lea na amulea na pala Biblia ndia sayitikilete but wale bwate ku support mulea nani yela mundu umwe walala ya on basis ya sexual immorality eda munyanya uniwaje eda mume waku ni walinza Biblia ni kunengete madate ya kwikata ya kuma mtu anone yoi pauye dai man shada ila otu ya ila okule musia we na sure ila okwete ndeo cheat kwa uwe kale no suwezi nesano kumucheat na mukuli uwe is self evaluation ya ati wonga ni evidence yoni play miaka miyana itatu ndepo. Okay, ukatwa unguke the no mtu ano ku play na kaendea ku play for years no kesomanya later usiokoke kata yet ni la self evaluation ya hii ila ile mazi ya eri zimu ilikunjualo maana alikuli likakwisha na nyendikwa nikarenji chao ndiye nikarenja ni faithfulness lakini ni makulio maikuli ya hii na twaungi kwa uo akethwa atani play aya ya katatu kethwa niwe umuplayite wenda yekane na kwata wisinya nisongia biblically yue mutumia weniwe wendie wenyoke iwenza chumuka uamanya aile wenda ekane na kwata naende ikulo yu titiele ba utoko so na titia thisu ite ba titia isu ite tukoko so ngengi musesia inde nayo inapata okuwa obiniete muno bishop nugere nengala namba kia simo mubikie kunena simoni ndodocha sese ndini wa chadi na indi timi na kilugu. Okay. Ni mupea muno kisese cha mutongo hii
na ethia be kisese kimwe kithitwe faida munene kwakwa na ati imacho ni andu ma asti ima kisese kicha mutongoi na nienda kwa samano ni muthoche cha thini chakwa cha kuneli ofisi wa bishop kila kikethe wa ba masaku wa thanthatu ukite matuku kenda ba Kenyatta Stadium yo ba town oba nivo tukethwa na chathi kiu na kikethwa kinene ni na muthocha ukairi tutane pamwe tutanie wiko wa Ngai na in fact yona mutongoi TV mambikie veva nene makethia makea program isumana yani kiu kikika no mateima Ngai no ndie sinjose mgamu manzia kayonga atieka leo bwe inyone kana ndakathuche sura muno kondu nina muthocha na nyeni kalaba Masaku town ni pastor ba Masaku town na nini they wana sessions ya counseling palato nyauka tukekala ofisini ti kanisani ndini ofisini tekanena ni atieli tuka manda solution na tukaboya na ethia winapata nuenda tuonane no wandike nambe bandu noti mwanza imwe ina nana not thandatu kana 0714 888 nambesu ni yakwa na wekia simuni ndukakone oyu nundu bayundu ni kana ngwe itanite yo mundu kwenda umenya kana ni real eka ukuna kondu na mwi ya mwathime na tunena ni apa ni mwi ye pai mundu expert ko nyendu dukatate kuyu watie ubange ukakotsea muse na umwe ya TV na isie ona no kotsea ndukandie nundu ina hakika kana longe kwatandaka ukosea aiye na no mubaka twase tikambio nene ya yulua temperament ni ndo manzi ndeto isu temperament kwa kikamba icho chao ni kana yutukanena ni nesa pyu na kutethania mwe ya mwathime na kimwingi besia mumo. Asante usese buri gota kamudia tu gito tuko manesa monza ndeni wa vilingi wa maogo tiwanisha